Hey boy, yini nikhumbula uTando namhlanje? Yo, andanzeka nguwe boy wena ngenxa yokujola mina ngingajoli ngokwena. Soloko ngimele ngalethere yakho. Yo, Ukungajoli kwakho kuhlangana kanjani? mfethu zingaki into singangcola ngazo. Njenganje. Umzekelo nazo izintasana za-general mfethu. Uhlekani ngoboy? Hayi wethu. Into za-general lezi. Ya mfethu, kaloku ithiye kum ke mina. Into engihlekisayo. O-general bathe nasithi izambathe mvanje. Wakubalisela kade ibalanga lamini general. Wafike ephongoza kaloku mfethu umjita ngiyamine ethi unentasana zetheri kanje yabo into ezikanjalo. Ufike ejabulile umjita. And ungahleka wena. Ungenza banguwe lubhanqela umjita ngiyamina. Sangakwenza uqayisele endleleni. Izanazo ke mntana wami uyandazi kaloku kunoba apha ezithandi Uzibuzwa kuyo lo. yo mntana. Futhi kaloku ntwana yami earlier on general wandibona engitshe yabo. Andazi phela nawe uba hey Ngiyakwazi abantwana bathi boy ucela amagawu sipho. ngoku into ayenzayo general yini. Uyafika ndihamba nalo mntwana weTando. Yena uyafika uthulula zonke into zami phaa kuye uyamxelela yabo. Uyanijabusela umjita. Ushanga esitena. Wese mfethu besendicide ukuba ngumuntu oright yabo. Okay. Bese ngithi ngikhethe uMr Right. So yena uzondimoshela ngoku yabo. Yeah bro. Into ezikangaka. Ngoku into endiyenzayo mna ndimnika iyawe, ndimnika impepho, ndimnika izambatho. Okay. Yile nto ufike ephongoza kangaka ethi yena unempambo sezisipanayo ukuthi yonke intombazana ayifunayo nje aphenda wena ngayidoda. Hayi. Ngiyacinga ngabe ningamnceda njani yena ekubeni ndimoshe kangaka. Ngoyisoke boy ngicela ungincede ngento eyi-1. Ayibuyisa isamba khami. Ya bomfethu izambatho ka-general. Okanye usafunda ukunika ama-punchlines enkomo. Thatha kalo yazi nami futhi ngiyabadinga babasekile yazi. Stick with me boy, nizokwenza famous. Yazo. Yeah, too much boy. Jack boy. Khamba kanjani ke? Usuka ngaphi namjini? Ngizama ngeshumi mfethu. Uyisho umshanami. Okay mshanami, imali yami imbi uyabo boy. Into ezokwenzeka wena la thatha i2 ubuyisa i18 yami boy. Asicabani ngithi sincuma kaloku. Nginike yona mina. Yimo bhuti. Hayibo ngo-too much nalo. Uye mfethu umjita wethu lo. Kwenzeka ntoni ngayo? Mfethu umjita mfethu engathi akasekho right mfethu. So uninga imali engayo umuntu uzayibuyisa. Evasensi kaloku ungumngane wethu wabhuye so ngiyacimba uba yabona uzoyibuyisa yabo. Hayi boy ana objection mawuyimali yakho boy angayenza kantoni na. Awungixeleleke kwenzeka ntoni ngayo lo mjita kuzabe nje because last time I checked the right umjita. Ya mfethu uyabona usho ukuthi into ikanje ngamshanami yabo. Owamjita mfethu usesebenza yabo. Ngoku nawacaba i-contract yakhe mfethu iyaphela nje masuyazi nawe kuye kube khona ezamali iziphumayo yabo. Bonus kanje. Ya kanje. Ngoku na-ke ngoku bayithatha benomfazi wakhe la mali enye bayisebenzisa enye bayibeka bathi bayibekela umhlozayo. Kanti kove kufike umjita thizina wazenza lo mhlozayo wenguku lo bethu ubekelwa yona imali bayithatha yonke imali umbona umjita sesokona sesibonakala sengathi uyipara mfethu wamjita mfethu inhloko yakhe yabo mfethu ucabangisekile kanjalo. Kahle kahle umjita u-right qha. Into traumatized boy. Ulinda umhlozayo like umhlawuzayo. Yena mfethu wafika umuntu wathi yena ungumhlozayo lo bebekela imali wayithatha ke ngemali yabona mfethu sesistory esimathe kanjani. Hayi sesike story singicela sona.
mfethu yabo. Ayahlaba. Umuntu mfethu. Amaje. Hola. Unjani? Sikona njani? Oliwe. Ngithemba. Bafethu yazi ngondiza apha ndidibana noThomas apha. Hey. Ngibona ngathi andazi noba ndizothi liphara noba yathini. Kwenzakalani ngakade ngolamjida yazi. Kodwa ndiyesiva manje istory kancane. Wasiva sithini ke ngona boy story vele? Yabo istory salamjida ngendlela endesiva ngayo ne. Salamjida wayesebenza nephangela. Cha ke ngo apho ngayibambe kahle ngoba wayephangelaphi. Andazi nyani kodwa xa kusho kuthiwa akumnandanga kwamsebenzi wakhe. Ngoku ke ngolomjida athiwa wabuya ne wapenshela ne. So xa efika kwakhe kwaphuma ezamali ke niyazibona ezamali bafowethu. Ibonus Ya zaphuma ezamali lezi. Ngoku ekuphumeni kwezamali. Kawuma. Ungathi zonke izitolo zenu zizicala ukungicika ngoba sinalo ngibasela into efanayo nawe ngicela into efanayo. Ubiyafana yakhe ngicela vele iye. Obeseneyivile kahle. Oke ngomajida xa ngicinga singenza njani kwamjida because kumjida wethu so ngavithini into singamiyeka kanjeya enjeya akho nento lesingayizama encanyana ba afane nabo nakale njengomuntuogrand. Ya Themba point yakuva mfethu yabo. Cha ke ngokunamandazi basingamnceda njani because wamjida into yakhe mfethu ayinintsanga yabo. Nje kuba nje into yakhe ubroke cha akananto akanamali wathwana ngimfazi kona avethu owamjida akekho right apento. Into esingamnceda ngayo xa ngicinga ukuba simthathe ezamajita akhe yabo. Andazi ba nathi singamthatha okanye sithi simnikeza imali okanye senza njani andazi nani bafethu Siqale ngokumhlamba ne. So after simhlambile ne sizama ukumbuyisela endleleni simbuyisele ukuthi esikimini njengomjida nenibona. Uvela lapho Yonke le nsambathe ke ngicela manje ngabuza. Le mali le bonus wayefumene wayizoyishera nathi. Cela nje umuntu ozoniphendula kulo ndawo. Lo mfethu wamjida mfethu wami unomfazi wami unabantwana so ke ngokuna besingekho isidingo soba imali yakhe ayishare nathi ezele endlini mfethu hayi suyenza into. Hayi ndifika ngezoThomas kahle benithunywe ngogeneral lapha uthi ndimbole onikela Grace yakhe andazi noba ndiyibize ngeGrace noba ndiyibize ngantoni kahle ngamayeza lo mfona onikhawulezisa apho mfethu khona intombi ndifuna ukuyiphuthuma nami ngezanto ezi cha ndazi ngozi ngasebenzanga kuye kwenzeka kanjani kanti Mfethu uyawefethu izambakhe yabo. Nempepho so ukuthi eziwezi ahlele ziphuma kuyo plan B yento so ke nami ndithende yayithambisa leyo mjida uyayithatha ukuthi izambakhe yakhe. Kanti ndidlala ngexesha ndisuka le ndizapha ngizolanda Hayi machita leyo. Fandizo plan B not mahala. Senza ukunceda ngebunch lies njengomjida senemthembisile. kahle beningafuni yo Uzonkile nje usonkela mahala. sizolanda eziwe mfethu khona intombi ndifuna ukuphuthuma kuyo ngoba ulenti kugeneral utheze kumabhizi nanku umabhizi nayo ngixela izitori nawo ngapho hayi ngeke bafowethu Kade usathetha ngogeneral nakani hlukani nifone kanjani namhlanje. Kaloku ugeneral yabo kulasuku lawo umqhathile andazi ndilibize ngoba wawumqhathile noba yayithini into yenu zangaphinda afune kwanto edibaniselana nathi ngoba samhleka sinomabhizi singasebenzanga izanto awumnike zona ngoze ezinami ndizolanda zona ndazi noba zizawusebenza nakum kodwa ngizotry luck nami. Okay. So ke ngokwena u-expecte ukunganceda uThomas ngapha nogeneral namhlanje shophine si-fake friends bafethu. Bafethu hayi ugeneral uhleli uzobuya yena apha esidini ndiyamazi izinto zakhe ezoloku ekhalala aphinda abuye vele siyamazi umjida akanamngayombi ngaphandle kwethu uhlele ezobuya Lingathi litshonela namhlanje besebuyile ungakhathazeki mina endifuna simncede kakhulu lona imedle apha. So bafethu nithini ngami nomntana bafethu safika la. Into yakho nogeneral yabona nje yonke ngalungana bafethu asinike uThomas umngane wethu bafethu. Ulithando yena uphi xa ulapha xa ucinga nje uphi Kanisho njengoba nithetha uba uThomas ufuna ukunceda njengoba mna njengompha ucutywe walahla ngingamnceda ngalo. ngisatsho ukuba
uyabona namazwi akho la singawabeka siphosa amazwi kaDudu phakuko lentika kuThumashi kanti simduduze kahle kahle enze lo mjida abuyele esigimini uyayibona nje hayi alright bafana Nothing.